Ole, hello guys, video thang ngalo le leta tutum kan video le tur chu hemi developer tongchang kha anianga developer hi activate or pokan ta developer hian chemical omta chungchun hydrogen peroxide te oxidant te omta ani chun developer hian volume thang omta 20 volume 30 volume 40 volume 10 ta ama khan 10 volume kha omchina chun 10 volume hi omto lawa 20 volume 30 volume 40 volume omta ni ngau hi 20 volume 30 volume 40 volume hi omje hi an chemical chak dan zong a strong dan ni ta ni 20 volume hin 6% oma chemical hydrogen peroxide hi 6% oma 30 volume hian 9% oma 40 volume hian 12% omta ni omje chu hemi professional chun color iti don rangin hemi developer tel lo hian color hin Hnathawh thei lo ni chon developer om nge turani color ti chon developer khai mang tel nge turani chon 20 volume hi root big noinan le deposit nan kan mang vik ta level leaf po hian level 1 na tang level 2 a leaf thei ni leaf om zia chu kami base color kha isama noi du don tan antena number 3 si noi don chon 20 volume manga chon isamai imix anga 20 volume ne han samai chon noyanga kha level 1 level 2 a deposit bokanga a leave bokanga level 1 chau kha 20 volume na thon tan antena number 3 kha dark brown kha isama 30 volume in mangtala 30 volume hi level leaf hi 2 tanga 3 level ni mo level thum thleng kha leaf theni level thum a leaf thaya dark brown kha 30 volumes ne iti chuan tuna isam hi antena dark brown ni ta se tuna sam hi dark brown ni ta ni chun dark brown thoka ka manganga 30 volume ne level ni mo level thuma li fanga te chuan dark brown kha number 3 level khat level number 4 level ni 5 number 5 thleng kha kal thei ni 30 volume in chuan number 5 in chuan light brown kha ron lang don ni 30 volume in chuan 20 volume mangtala dark brown thowa omanga claimin alif as claimin number 4 kha avakai chengcheng ang 20 volume deposit mo leaf mo khani vine base color de tan antinan tuna hin number 3 hi dark brown hi ka samani ta ne chon 40 volume man chuan 40 volume hian 3 tanga 4 chu level 2 mo level 4 thleng alif thei ni chuan ka sam hi number 3 ni ta ne 40 volume khan dark brown ka mix ta la noi tai la level li thleng up don 3 4 5 6 6 thleng blonde dei don ni 40 volume ka man chuna hi a blonde dei ang kha unleaf dan ni chane developer kha 20 volume 30 volume le 40 volume unleaf dan ni chun ka sam hi number 3 ni ania kha bleach ta la Bleach Reh hi natural hair chu virgin hair ani ta ni andinan color engma alan noi lo mo virgin hair rom ju color kan la ti lo treatment po kan la ti lo straightening po kan la ti lo painter ta khami original hair top kha alan ni ta ni kha bleach khan 40 volumes nen sam hi bleach chun level 8 9 thleng 8 thleng kha akal pok theini alif theini chuan natural hair ni chuan 40 volume in bleach ta level 8 alif popang number 8 a kai ngal popang number 8 kha nge kan base color kha light blonde aron chuak de yang kha bleach le developer 40 volume chak zen ta ni chuan 20 volume in mangta la number 3 hi 20 volume kha li pheng sang nge kan ti kha level 1 mo level 2 ni ta bleach rim po hi a main level 4 5 thleng kha alif thei boka kha 6 7 8 chu developer level ni ta bleach level 4 well neta 6 7 for 6 level thing khan 20 volume 0.67 level thing khan alif theini kha bleach le developer an Hnathawh dan ni tani hena coated hair lo ni ta se kasami hena kan noinga box color te kha uncoated an color kha strong ni hena hi strong ta hena noi taila kha bleach khan ti taila alif ngal pop thelo tan chu strong wang khan level ni thum vel bak alif thelo bleach charanga ni level 8 thleng tur khan mase natural hair a chuan voile kha 40 volume means level 8 thleng hal thei level ole kha jong khan ta se dunrum video chuan next video kanin mule the don nia bye bye